ei saa hingata, ninaaugud on tursunud, ninaaugud on tatti täis. Te vajate nose pumperit. Tutvustame teile uusimat pumpa, millega saab hingata. See maksab ainult 9,90. See tõesti ma saan jälle hingata. See on imeline. Mu käsi! Te vajate doktor Levini magnetilist käesidet. They strongly recommend nose pumper to everyone who has problems with their nose. You have to buy it and fix your nose. Well, no medical rohtusid anymore. You have to buy it. Just call 900-2004 and it's enough. You have to do this. Mina olen Jaan Suits. Mina hakkasin nose pumperit kasutama täpselt. Mina hakkasin nose pumperit kasutama ja minu hingamisteed on nüüd avatumad. Ma saan hingata ja ma olen väga tänulik doktor Läktšaviinile, et ta leiutas nose pumperi. Väga hea asi.